Ikompli l-vjaġġ ta' Xarabank fiċ-Ċina, eżattament f'Sanja li tinsab fil-Gżejjer Tropikali Hainan. Sanja hu post turistiku b'diversi bajjiet animati, b'ħafna attivitajiet. Min jagħmel it-tai chi, jew l-akrobazija, min jaqta' l-frott, min jaqbad il-ħut u tfal xalata jilagħbu. Qabel tlaqna minn Malta, iltqajna ma' missieru u batulu dan il-video message. Nispera li tinsab tajjeb u qed tieħu gost. Naf li qed il-bot ħafna. Well done u congratulations tal-li erbaħt il-gold fl-sports. Ftakar li inti l-ambasċatur ta' Malta bħalissa, iżola żgħira però l-isbaħ waħda fid-dinja. Dawn l-irġiel mhux kollha modelli full-time. Mr. Spain huwa espert tal-imbit. Professional before is sommelier. He's an expert in wine. In wine. U Mr. Canada. Oh my God. 56 countries, 56 dreams, one winner. Or is that so? Can each guy take something from China back home that will make him a winner? Maybe friendship, maybe... Kif qed tindunaw, ġurnalist. Mr. Italy għadu student. No, allora io faccio modello come detto da 5 anni, poi studio, mi mancano 6 esami per la laurea e sto studiando spettacolo. U l-nisa li qed jarawna, ngħidulkom li jekk ikolkom xi riċeviment tistgħu tqabdu lil Mr. Puerto Rico. A small company of catering like this, where I do for private parties, I organize the waiters, the bartenders. U Mr. Spain, x'jagħmel meta jkollu l-ewwel date? What's your chat-up line? No sé, for lunch, or for dinner, for cinema. Romantic. Yes, romantic. Mr. Italy juża l-ħarsa tiegħu. Ma in realtà io sono uno di poche parole, mi piace sedurre con gli occhi, con questo gioco di sguardi. Ħanaraw ftit xi tgħid. Ftit jiem qabel il-finali ta' Mr. World, morna mal-kontestanti għal riċeviment speċjali fejn rajna lill-irġiel f'kompetizzjoni ta' żifna mal-bambu. U f'kompetizzjoni ta' min l-iktar jaf idoqq il-werqa. Meta ma jkollhomx provi dawn l-irġiel, x'jqogħdu jagħmlu? Ejja naraw ftit. Hey, toca, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हैं. Whatever.